Ibihe byiza rero wowe ukunda kandi ugakurikirana ibiganiro byacu hano kuri Sports Room TV Rwanda, nizere ko aho uherereye hose ukomeje kugenda ugubwa neza cyane, uhagaze neza cyane mu biganiro byacu. Wowe wakanze subscribe rero turagushimiye by'umwihariko, gusa nawe utarayikanda dore umunsi n'uyu nguyu, umunota n'uyu, kanda kuri iryo jambo subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu makuru y'imikino. Rwose hano niho uzajya uyasanga, ni ya makuru aba aryoheye amatwi yawe, ni ya makuru azira ibihuha, ni ya makuru azira kubogama, n'ahandi wabisanga. Ibyo byose rero si byano kuri Sports Room TV Rwanda, gisabwe no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, kandi ujye gusiga comment cyangwa se igitekerezo cyawe hasi aho ngaho, utubwire ati mbakurikiye mperereye ahangaha hatandukanye, ati kandi ndi umukunzi wino ekipe rwose mumbare mumpereze amakuru yayo niba wumva tutayivuzeho, kuko twibanda cyane cyane hano mu Rwanda, dore ko na shampiyona y'igiciro cya mbere mu Rwanda igiye kuba itangira, cyangwa se itangira ya 2024 2025. Gusa si ibyo gusa rero, no hanze y'u Rwanda twerekezayo mu ma ekipe agiye akomakomeye za FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool n'andi menshi agiye atandukanye. Gusa munyemerero muri aka kanya tuhere kuri aya ari kuvugwa mu Rwanda, by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club, aho biri kuvugwa ko mbere y'uko umwaka w'imikino wa 2024 2025 utangira, bamwe mu bakinnyi ba PRFC bacya rwose b'abanyamahanga ntabwo bishimye bitewe no kutabona umwanya wo gukina. Indi nkuru turi kugarukaho rero ni ibyitezwe cyane mu nama y'ubuyobozi bwa PRFC bwatumijeho n'abakuriye abafana b'amafani club. Ibyo ni bimwe mu byo turi bugarukeho, ndetse n'ibyo Ferwafa iri gutangaza rwose ku mubare w'abanyamahanga uri buze gutangazwa vuba cyane. Ese uragabanuka cyangwa se uraza kwiyongera nk'uko benshi bari kugenda babishimangira? Ni umwanzuro dutegeranyije amatsiko. We rero bana natwe hano kuri YouTube channel yacu Sports Room TV Rwanda, usiga ibitekerezo byawe rwose hano kuri aya makuru tuba tukugejejeho, kandi ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru menshi cyane tuba tugenda tukumanurira hano. Rwose hano ni wabo, cyangwa se ni mu rugo rwa siporo, ni wabo w'imikino, ni wabo w'ama breaking news, cyane cyane ku ma ekipa agiye akomakomeye, APR Football Club, Rayon Sport ndetse n'andi menshi. Munyemerero duhere mu ikipe ya APR Football Club, mbahereze ikaza aka kanya rwose, nguhaye ikaze. Niba ari bwo nawe ugifungura iyi video, banza ukande kuri subscribe, undi tukomezanye rwose aya makuru ataza kugucika, kandi nkagusaba ko ubana natwe paka rwose aya makuru ageze ku musozo, kugira ngo udatwara amakuru y'igice ukagenda uvuga ati barampfunyikiye rwose, kandi mu by'ukuri utarigeze wumva amakuru yose uko yakabaye. Rero nk'uko nabigarukagaho, biravugwa ko mbere y'uko umwaka w'imikino rwose utangira 2024 2025, bamwe mu bakinnyi ba PRFC rwose ntabwo bishimiye ibyemezo by'umutoza w'umunyaserbia rwose Darko Novic. Abo bakinnyi rero biganjemo abanyamahanga, dore ko kubona umwanya bikomeje kuba bigorana, nubwo hari amakuru avuga ko ku mukino wa CAF Champions League rwose ku cyumweru bazahuramo na Azamu 90% uzakinwa n'abo banyamahanga. Gusa ntabwo turabikonfirimwa cyangwa se ntabwo barabitwizeza 100% rwose. Uyu umutoza w'umunyaserbia akomeje kutwereka ko yashimye umubare w'abakinnyi benshi yasanze mu ikipe ya APR Football Club. Kugeza ubu rero benshi mu bakunzi ba PRFC baribaza impamvu benshi mu bakinnyi bashya baguzwe, by'umwihariko abanyamahanga, batabasha kuba bagera cyangwa se bakandagira mu kibuga. Umutoza ukomoka muri Serbia Darko Novic yahisemo gukoresha benshi mu bakinnyi bari basanzwe mu ikipe, uretse umunyagana Seydou Daouda Youssif, ni umaze rero kuba abona umwanya wo gukina uhagije rwose mu ikipe ya
APR Football Club, dore ko akina mu kibuga hagati aho kwita kuri gatandatu. Rwose uyu yamaze kuba abona umwanya, niwe bavuga ko ufite umwanya uhagije. Benshi rero bibaza niba ari abakinnyi babi ekipe ya APR Football Club yaba yaraguze, cyangwa se hari ikindi kibazo bafitanye n'umutoza, cyane ko umutoza inshuro zose iyo abajijwe kuri iki kibazo avuga ko abakinnyi bashyashya bose bari hasi ku bijyanye n'imbaraga cyangwa se icyo bakwita fitness, ntabwo bari fiti ijana ku ijana. Gusa rero iyo urebye ngo usanga benshi mu bakinnyi bari bamaze igihe bakina, aho bari mu ma ekipe bagiye baturukamo. Amakuru rero akaba avuga ko bamwe mu bakinnyi b'abanyamahanga batangiye gusa n'abatumvikana n'umutoza kuko atabakinisha. Bivugwa ko batumva impamvu bashobora gukina iminota 7 yose hari abo ataranaha umunota n'umwe rwose wo gukina cyangwa se wo kwigaragaza mu kibuga. Aba bakinnyi rero baje bafite amazina manini, baguzwe bahenze kandi baranakinaga mu makipe yabo, batangiye kugira ubwoba ko uyu mwaka wose bashobora kuzicara ku gatebe rwose kubera kwimwa amahirwe yo kwiyereka abafana ndetse n'abakunzi ba Nyamukandagira APR Football Club. Biravuga ko rero mbere na mbere Umunyamali Mamadou Lamine Ba ariwe ushaka kuba yasohoka kuko ngo umutoza ntabwo aramwiyumvamo habe na busa. Rero uyu munyamali wari mu ikipe y'igihugu ya Mali yiteguraga imikino Olympique yabereye mu Faransa mu mujyi wa Paris, yaba yaratangiye rwose ngo gutekereza kuba yasaba APR FC gusesa amasezerano akabasubiza amafaranga yabo, kuko ngo atiteguye kwicara umwaka wose. APR FC rero yaguze bamyugariro harimo Umunyasenegal Aliou Souane, Abanyagana harimo Seydou Daouda na Richmond Lamptey, Umunyamali Mamadou Lamine Ba, Umunyamauritania Mamadou Sy n'Abanyanigeria babiri uwo bita Chidiebere Nobodo Johnson na Godwin Odibo. Nubundi rero tukiri kuri ekipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, munyemerere rwose tuyivireho rimwe turi gusoza, tubabwire ino nkuru iri kuvugwamo rwose ngo uyu munsi ubuyobozi bwa APR Football Club burahura n'abahagarariye amatsinda y'abafana cyangwa se abayobozi ba fan club z'iyi ekipe y'ingabo z'igihugu, aho bari bubwirwe uko ikipe yiteguye mbere yo gutangira umwaka w'imikino w'ibihumbi 2024 ndetse 2025. Ni inama rero iteganyijwe kuri wa gatatu tariki ya 14 Kanama cyangwa se ukwezi kwa munani umwaka ni 2024, iraza kubera ku Kimihurura ku biro bikuru by'iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Yatumiyemo rero abayobozi b'amatsinda cyese abayobozi b'abafana ndetse n'abagize komite zabo. Biteganyijwe ko iba ku isaha ya saa 11 rwose kuri uyu munsi ku mugoroba. Amakuru rero twamenye nuko iyi nama yateguwe mbere aho yagombaga kugaruka, kuko uko abafana biteguye urugendo rwo kujya muri Tanzania gushyigikira ekipe ya APR Football Club mu mikino ya CAF Champions League, aho bazaba bahura kuri iki cyumweru n'ikipe ya Azam FC hari mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Hagiye hazamo rero utubazo dutuma itabera igihe, ubuyobozi bukaba bugiye gukora iyi nama kugira ngo buhumurize abafana, bababwire uko biteguye umwaka w'imikino wa 2024 2025. Birumvikana kandi ko ntihabura kugaruka n'uburyo abafana batishimiye uko ikipe irimo kwitwara muri iyi minsi, ndetse n'umutoza udakinisha abakinnyi yaguriwe rwose b'abanyamahanga. Nabyo byitezwe ko hari icyo ubuyobozi buri bubwirweho ndetse bakabisobanurira abakunzi b'iyi kipe yambara umukara n'umweru. APR FC rero izakina na Azam FC mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League ku munsi wo ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa munani. Ni mu gihe abafana ba APR bazajya gushyigikira iyi kipe bari buhaguruke mu Rwanda mu ijoro ryo kuri wa gatatu berekeza mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam, dore ko aba bafana bagiye rwose biyandikisha
bavuga ko bagomba kwerekeza muri Tanzania gushyigikira ekipe yabo ya APR Football Club. Tuyisoza rero kuri APR, ubwo amakuru yari arimo nayo, mureke tujye mu yandi makuru rwose agiye atandukanye kandi agezweho. Biravugwa ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iteganya kuba yatangira umwiherero tariki ya 26 ukwezi kwa munani 2024 yitegura imikino ibiri yo gushaka itike yo kuzakina igikombe cya Afurika 2025. Ni igikombe cya Afurika rero kizabera mu gihugu cya Morocco cyase muri Maroc mu majyaruguru ya Afurika. Iyo mikino rero ibiri u Rwanda ruzakina muri uku kwezi kwa 9, nuko uwa mbere ari ku itariki enye z'ukwa 9 rwose, aho u Rwanda ruzaba ruri mu gihugu cya Libya, ndetse ku itariki ya 10 z'ukwa 9 u Rwanda noneho rukakira kuri stade Amahoro rwose ivuguruye, rukabazaba rwakira ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles. Muri Musanze FC naho, Musanze rwose ngo yandikiye Rwanda Premier League itegura shampiyona y'u Rwanda yisaba gusubikirwa umukino ifitanye na Muhazi United kubera ibikorwa bya Expo cyase imurikagurishwa riri kubera muri stade Ubworoherane. Musanze FC rero ifitanye umukino na Muhazi United kuri iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwa munani 2024. Rero Musanze ikaba yandikiye ubuyobozi bwa ligue ko uyu mukino wasubikwa bitewe n'ibyo bikorwa by'imurikagurishwa rwose biri kubera muri stade Ubworoherane. Mu tuntu n'utundi rero, hanze y'ikibuga umunyezamu wabiciye bigacika mu Rwanda rwose, Ndori Jean Claude wabaye umunyezamu ukomeye w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na ekipe ya APR Football Club yasezeranye mu murenge na Bamushime Angelique biyemeza kubana akaramata rwose, dore ko bari basanzwe babana ariko bitari mu mategeko rwose, ubu babishyize imbere y'amategeko. Mu ikipe ya Kiyovu Sport rero harimo kuvugwamo ibintu bitari byiza, ko Karangwa Janine wari umunyamabanga mukuru wa Kiyovu Sport yeguye ku mirimo ye muri iyi ekipe. Umuhungu wa General Mubaraka Muganga rwose wamwita Niyonshuti Hakimu Mubaraka, umuhungu w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu General Mubaraka Muganga wari umaze imyaka 4 mu ikipe ya APR Football Club, yasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya AS Kigali, ikipe y'abanyamugi rwose yiteguye kuba yatangira shampiyona ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rwose iyi AS Kigali izaba icakirana n'ikipe ya Kiyovu Sport urucaca. Hanze y'u Rwanda rero, ikipe ya Manchester United yatangaje ko yasinyishije ba myugariro Nusar Mazraoui w'umunyamaroke ndetse na Mathis de Ligt w'umunya Netherlands cyase mu Muholandi, bombi bakiniraga ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage. Bombi rero babaye bagereze mu ikipe ya Manchester United kandi bakoze ikizamini cy'ubuzima rwose baragitsinda, batereka umukono ku masezerano. Uyu munsi kandi mbibutse ko hari umukino wa Super Coupe ku mugabane w'Uburayi, aho ekipe ya Real Madrid iza kuba icakirana n'ikipe ya Atalanta. Real Madrid yatwaye UEFA Champions League, mwabyuka ko yatsinze Borussia Dortmund ibitego 2 byose kuri kimwe ku mukino wa nyuma rwose, mu mukino wabereye mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihe Atalanta yo rwose yatsindaga iyo bita Bayern Leverkusen yo mu Budage ibitego 3-0. Rero uyu munsi w'isaha saa 3 barakina umukino w'igikombe kiruta ibindi hariya ku mugabane w'Uburayi. Ni ugutegereza tukareba uko uri burangire. Ese Real Madrid iratwara Super Coupe ifite Kylian Mbappe, araba ari igikombe cye cya mbere rwose ateruye akigera i Madrid, cyase Atalanta ishobora kubishya ibirori bya Mbappe witegura kuba aterura igikombe rwose cya mbere muri Real Madrid? Byasaba muri comment rero utubwira ati Kylian aregukana iki igikopo rwose cya mbere mu ikipe ya Real Madrid.
Ikipe kandi ya Real Madrid hari havugwamo imvune ya Eduardo Camavinga w'umufaransa rwose wagiye kugira ikibazo cy'imvune akaba atari buze no kugaragara kuri uyu mukino, yavunwe na mugenzi we rero w'umufaransa n'undi Aurelien Tchouameni aho bari gukora imyitozo ya nyuma bagahita berekeza mu mujyi rwose wa Warsaw mu gihugu cya Pologne aho no mukino wa Super Coupe uza kubera rero. Eduardo Camavinga ari hanze ibyumweru bitaravugwa ariko ntabwo bigomba kujya munsi ya bitandatu kuko imvune yagize ni imvune ikomeye rwose, imvune yo ku kagomba mbari. Nibyo rero twaba tukubwiye muri aka kanya kuko amakuru yo ahora ari menshi ahora amanuka, natwe rero tuba turi tayari kugezaho rwose 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe buri munsi ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo utajya ucikwa na buri kimwe hano rwose. Amakuru yo aba ari munange hano kuri Sportroom TV Rwanda. Hasta la vista, mukomeze mugire umunsi mwiza, muhahe kandi mu uronke.